nonsia abogana de shima mami mamuni na dwuma makwaba eba Ahenkan 93.3 FM so ebre aso sensema dura esu memu no fiti awia pram to bre wa bra perio pram to ni tuo awfro asie ene de asisi dada chensem asan boboba no ene masi adwa na nwumre de ba som mo se enwume nonsia Akan kase ensemam de nam no edo so papa akwasa abo otwe hui se bubro do ntwo de obatia bi ene se onimnyamfo Kennedy Japan kire se asofo bu omanmu ene mnahyebefiefo bu omanmu a wo mu nyiaye na wo manyiaye ni nanso nyame adom ne etoba ne wi a ono nso obeche wo mo pa aba beto dwa kire se ahyen awudo edi dwuma ewo achemodan empotam ya no se no beye omo chichemu adwotwe 80% wo mu ni nkrata eye papa West African Examination Council edi atudwa se wo mu ni sika enunti enama wasi NBC enyano no resource no ache a ema abontin no sanso ena akwakoye Frankie Friday enefia denti no metiasi enigidie nsemu na enigidie nsemu no ensem bia beti ene se kojo preko ese o mampani nana dodanko kufuado mampani nana adodanko kufuado ne baba yedina ko wura creative art asoani baabi ena wa bro bia ni mu hwe na eno nam so ama woma pa lai papa ama samiken woma babonten abekasa pa afufro obetia ene se owura akwaboa na otonwom na watwi nyambo ochina ene na watwe pepepe ena wom ya mamre na amane ma na wom kokora no na die sisi ni na no medimu nsem eba ebrebe ma mekọ Nigeria manmu nyumtuni baako a wanya mfinsha beye aduonu nson ayefe no mobad ni wo na owu ya no aposifo de nhwehwemu kakra omaye ene nya no omanya no wom de aba betudwa mikutani ni na medimu nsem eba wei ene afufuro bi na abete se nwumre no nsia Akan kase enefienti Frankie Friday enase nkoma na preku electricals and air condition services Time Herbal Center mamsika afia Ahenkan 93.3 FM yakan ho abia ye ba behwa manfo mpom free ye ne Jubilee Hospital ena ekabom edisa adwuma wei weni nyuma kwa odro a mamsika ene anwumre di machi ewo Facebook live obehwe Ahenkan 93.3 FM na odwadwe nchato no mu uwia no ahye afinso na wa like kama ana 0533 898915 0533898915 text message and WhatsApp baby ode be fa bia no mekenkan ama ofefefe me din edikwaku anin kusi buadum na makwakwohye menuanom amozlemi fu atade nti obetumi so afrem kwaku mumuni bra Facebook live bra atade kro ensem no nkyeremu ani ne fiti ase eni Ahenkan FM what wasum Ghana mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku adodankwa akufuado dwumadie bi ekoso wo Ghana na eye Ghana abakosemu ye ka woma etonwoma ne tonipa kuma so woma wute woma nyuma wose atumigu tesade ade wonwa na ade de pa kan anatwu bozo wonema yoyi na agba apete se fufu aba na agba ape kama womo nyom ede eka kuma ehwam na yefe womo gospel musicians Tego sisters nipa mienu na amamifo yi womo ba nyum tomu ebetoto nyuma fa nyum to so sakra nipa bi esakra akra wo drum mankofo bia ne gi kan kurahye sam ne de keka wono woma to nyuma finhia makomaku aduanan ewo anyum tomu eno nam so ama na womo se womu di mfinhia aduanan no womu di finhia da no womu di na eno na moto nsafra Ghana mampani His Excellency Nana Adodankwa Kufuado say sabi oyeni party through ewo Ghana no say na onfena no monyam emetai won mochi esanse Tego sisters yangrofobia said your maboa ewo Ghana asakra nipa wodro enguranhye semom de mankrofo efa nwom toso no wo munye nipa atoa ento mampani Nana so anwo ni ti oji su koli ene tim Nana ekopiem wo mudwumadie ase endo da ana sa dwumadie koso na abra okasa dwumadie na ase no ana Nana say we die eyenyom to nanso memfa na mfa to Ghana fo ni na anim Tego sisters wo mo bonyum bia ya to din say yedin kunim yediko
yebesa di biem ha yedi nkunim yedi ko yebesa di biem awota nyamia ya twe na yedi nkune ne omampani na na do say Ghana for munya botre enche bia saa Tego sisters nyum no moto ye ayato din yedi nkunim no enche Ghana ye bedi nkunim ewe sikasem mu omampani se no kra de eba kopɛ sɛ de atem da MC kan no ɔse wa afempinu ani dunkun 2019 eba no Ghana na sikasem ho ayɛ den papa ɔse na sikasem no enkoye na ɔse ko enkoye no ɛnyɛ sɛ wɔn na ntumi antoto ni o na mmom ɔn sɛ sotrobu on ma yɛ bɔwa wafono ɛne wɔn na atumi wo so ama bibi kura atumi firu anum tofom na ebi nso on ma yɛ bɔwa o na o san kra asere na ɔkyɛ sɛ akwanhyia bi bɛ bɔ wɔn mu wa abrom betina adwaso wo afimpinu ne dunkunu 2019 a eye coronavirus ana covid-19 osi abaye no na no den pa na wo mutumi so anu na Russia Ukraine so de be boom enti fiti sabe na abade nyame anim ne Ukraine na nado se na sikasam no enkoye enti na Ghana for tem kom den petrol bo okosoro ahyentuade ozi na anu ehu ni ehu na no ye ho hwe a enye yi afi na nyame adom wo matoto nyoma enche yesikasema eto apenwe ne se no ye bete de enti na nado se enche kra ye betu ye dinkunim ye diko ye be san dibim owie no o ma DJ ebo sanwom no e ma Ghana for. I want to assure you and all Ghanaians that as is increasingly becoming evident, turning the corner on our economy, our nation shall be fully restored like the Tego sisters. We shall all say, the dinkunim, the diako, mesa edibio. Ye dinkunim, ye diko, ye besa ye dibio. Ye dinkunim, ye diko, ye besa ye dibio. Ye dinkunim, ye diko, ye besa ye dibio. Akuchanya bianti utakwa ye. Anada ono onipa amotini ni eye Ghana mampani na adodanko kufu adu wie ya nwom to ye ede hye Ghana fo nkran se enche ye betu ye dinkunim nwom esanse sikasam no ejina ne naso ba no ena nwom no so DJ ede pye so kama emawo mentua mensam soai medaso wo NPP ehun nkana mu na oko NPP amanyoko mu a abakosemu NPP amanyoko no mra hyebjoni baako a wache wo mra hyebjo fie pa onimnyafo Kennedy akompreku Japan na oyamrahye ewo Asen Central abeto ampeso aso ewo mfimfim mantemu emprepre de owura ni abre pa se opeso tu franka ma NPP amanyoko no na enu ntu afrase bontoa udra na onimnyafo Kennedy Japan se nyame anim ne kuranie senye oyi ni ti so bepre franka tu bredi bre no na wabepe mampani adi ankonim sesa na tamfo ewo emrahye bjofie doso san da MPs no osi nkonim se sana tamfu gumpa onim da na eye na osi ono no ontumre wabre onkiresie otumre a okiresie na okani se no ye mfanto kase se emrahye bjofie fo ne doso wo me wo MPP mu no wo m doso na ba ku bia waye na ade a ahyene pa ahyene kra papa ahyene pa eye emrahye bjoni owo bibiani anwea so bekwai onimnyafo Alfred Obin Boating a eno no wo atoye atifidu mantem Western North region ozo onimnyafo Alfred Obin Boating wa abra owure ba be premrahye bjofie akunya ne mpaso aso onimnyafo Kennedy Japan se ono ene boa papa ne mani nya akunya ne di esansa abra mo ye ntoa no otumi ko hye ne wono mo anadwo donko na ni na aye campaign ni kasa ho ene akrokro ne nsema okache omafo ne eniswadi huna wo papa nani so ansa na nkofo gye atumama wom to aba onimnyafo afedobin edinkunim na onimnyafo Kennedy Japan se enkewie simpudie obi yo papa yemfa boni ntua ne ka na nso owura yi ede boni atua ne ka ene sen o se pra opriso betu franka ma NPP amonyokoyi mrahye bidoni yo no bua no wo bibiani anwea so bekwai onimnyafo afedobin Boating ene ono na nya tumi no ama nipa na ono no Kennedy Japan ono no bua no ma nya tumi no ene yo se MP ni ye campaign tia ono Kennedy Japan na o se eye ne apa papa o se onimnyafo afedobin Boating twefon efe ni delegate e ka che wom se mom nto aba ne ma Kennedy Japan no ena obi bi sanse na ade ntin me ntoma no o se ono kasa ba had ne kasa nye de na no kasa nye
tema mo ntoma no ene o se ene ya me pe emwa e wo so nso bua me no o ka chem se manu kasa nye de na so abra wo petumi no me ba be bua manu kasa ne de no me de be bua ma wunya tumi no ama ne wanya taban enti ubetu ava me so onumnyafo Kennedy Japan to an nsem so e na o kire sei nyame anum ni kro ni o ka ma obi a tiase sei se uye MPP MPB ana uye minister bi na se bi officer on toma na eno nya ni problem o na so se won toma na o de wa wutimu po ekuta no ana o de wafa no fa nemum enkwasa ne njire obi oye sana sa wo ya ha adwen enti o de sa won toma na eno de nya ne ha wo kra nanso enkwasa no enjire obi onumnyafo Kennedy Japan ka to so biem se o se ye MPC ni bi se ayen se wanya mampani endia ontumi mo ne bra o se hwe o ka mo bia tiase plain say onu so ye mampani o wanya mampani o obebo ne bra papa bi onya enfumso bia. If I had not contested, I wouldn't have known my enemies. These MPs, the help that I've given them, and some of them, they come and their excuses, but after November 4th, you will see what will happen. If you're not even going to vote for, you have a choice. You have a choice. I don't have a problem. But the people, his constituency knows that I went there to campaign for him. And this man picks a phone and called delegates and said, don't vote for Kennedy Japan. Vote for the number 2 on the ballot. Then one of them asks him, why? And so Kennedy Japan, me say I campaign for him. Baby, I'm not afraid of him. 1 a.m. I left his place 1 a.m. for this man to tell me, say, I can never forgive that guy. That's what my wife is saying, but it hurts. When they sacked him from Boston, he was always in my house till about 1 a.m. consoling him. Even American, because he had depression. And this man, no problem. But for you to go and tell your delegates and make a Japan, I leave him to God. I don't have a problem. I want to assure every MP, whether president or no president, I'll live and live good. I'll live in good style. Good style. Onumnyafo Kennedy Japan no. Osa to aso kan biem se. Oma MPC nkani na so ate se. Ewiase se dem di nkan bu be no se. Se obi di papa, obi your papa ye mfa boni entua neka. Se oyesa na se wani nso ade, obi e bibi mo wa wani nso unyi ni panaye. Na osi MPs bebre MPs ni titru ene aswafo ministers ni bebre oya de ma wo ni nso na sankrofo ni na no enei dodo na eye campaign tia no enam de wo mo panya nti ana de wo mo dwinsom benya wa abra candidate bia wo mo dwinsom de ne ba ebeboa no de wo mo ankasa benya enye Ganafo de wo mo ankasa benya nti ama ne wo mo ye campaign tia no Kennedy Japan obu emu ministers bebre mo munya sa di bre no ebu ebi mso mbe ye MPs no ene wo mu eye campaign tia no enem kakra wo mbenya nti na onimnyafo Kennedy Japan se onkasa obia tonkoso nya de obeye na me ya dum na brebre o shidede abrani gada konka sabrewa edwe media you kasa mi ye to aba ni wie nyame bo a obubu obusum ne de toso enan ewa afi mu a eho enombo sampa ehihyin sum konyum gudu amaga osan to aso eka biem se ebiem obo asofo biabaso oso asofo ohwe enyinama hoden so energy minister onumnyafo Matthew Opoku Prempe oso enipa bi a ono onkogina babi mpundi na temo da ondi na temo da oye nipa bi nso a ono na buaye ema ne nsaka saa dibre no ena afi Lands and Natural Resources Minister onumnyafo Samuel Abuginapo oso ono so sei oye nipa bi a oye pa obu nipa ye bibia kama ene de MPs awdo bi ye ohun se owura Samuel Abuginapo eye bi na ne saso nti obusa papa ne pa ensem awdo kafa we no nso ho eno nso okoni sei. Maybe it's their last hope, okay? So if they don't toe the line, they will not get any opportunity again. So I forgive them. But those who insult me, like Henry Corti, he goes out there and insults me. Look at your crazy, your violent friend. What? A good friend? No, you see, I'm bitter. Yeah. What these MPs have done, ungratefulness. Wow. I look at the MPs, I say, ish. Some of them, I fought for them to get a ministerial appointment. Today, let me take opportunity to challenge one to me to come out if I'm lying. Because my witness is Edward Boateng. With the exception of Asenso, every minister in Ashanti region, list was done in my house. One to me is there, call him. This is not an insult, it's the truth. And I went first to tell the president, these are, then one to me also went there. What do you say? A lot of them, Matthew Opoku
Opoku Prempe that he knows. One minister called him and said, then I came Pewasemsa. I said, why? I said, we went to president 2 positions. The way he fought for you, and he himself is a minister. I don't have a problem if Napo is supporting it. The way he relates to me is fine. Napo has not gone anywhere. He measured himself. Abu is another fantastic guy. Ahenkan FM. Onipa moti so kasei ayo nimnyamfo Kennedy e Japan. Oyam na hyebedwani e wasen central abeto ampeso so impempen de opriso betu franka ama NPP amanyoku no ne na motiye. Manager Emma Driver and Vehicle Licensing Agency ye 20 TFN DVLA ne nkrabata wo Brim Central Municipal Assembly a omahini kro eye achim oda eye engineer Isaac Tekpe opanyini de atudwa kyerese ahyen bebre na wo da ani nipotemansi ni wemu edoso papa na okama obi atiase ne se ahyen bebre na modan mu se yabeye omutichemu adwotwe 80%. Enkrata ewo ahyen ho no enye nkrata eye papa eye kwati kwan nkrata enada nkrata enye nkrata eye empenifo nim aban empenifo nim empenifo a ekabia ewom ana legal way no bia anim ho dabi enti wose beye 80% eye illegal document forgery document ena ekuta ahyenkafo anankofo de to ahyenya ededa ho engineer Isaac Tekpe kasa na autonin samso say enoma wei na ebi koso e wasama kese nanso ode toto dan ho a odan de no wosoro papa odan de no wosoro se bum illegal cars no edoso papa na autonin samso na otre say wei obefa akunya wei so asre pan say empenfo toto wure kan bi wom wom hwentu om nansi fom tintim morete se de mu twa tete na anya sa na so motena se ye ho te se de ma tia se monwa anomu bibi afri mu dia ene nisuo no betia ma womanasi nisuo na besa esan se yama ahyen koso aba mansini mu na se wo mo fa koti kwan so DVL nim ho hwe empenifo nim ho hwe aban nim ho hwe na koti kwan na krata egu na anya papa ene dati bi ede asem kese na beba enti engineer Isaac Tekpe a oye DVL penyino tia Achimodan branch ano ede atu impenifo ekabie wom ewo dan mansini mu sei wo mo hwe entu saa de wei ehwo anamon ezanza ya de bia ehe adwen pa osan to aso etu omanfo ninafo obi a afi na okwa kotoka ana de wakotoka sei se titu kotoka afofo a bomodia se obehu DVL kuo no na akwankyere bia akwanye bia wombe kyerɛw ana wombe tumi aboa mo afaso no wombo anafaso ama wowie na saka ne bedu nsem a enkrata no aye de edimu na nya kwoti kwan fikyire krata bi ama kyena bi ana dati bi ehun ko ba sama afi na obetititi kwaso te sa kwada wakwagodi nsem Uzuka, another talker, Bradive Befane was Kana, Milton, and Biano Cano, a gender document, the Grana. Me, I say we require one, then on a corner, acquire connection with Ghana by Ghana, Canin document. That's the way, no, a problem, I or that crew, and now, I say, as I say, by our done in their doors, Kwansua, send the Panefa. Now, so talker, and I say, before my registration, or make sure documents in our head, the Okan, a gender, and I say, agent, oh, Baya, a bit of a victim. Whatever what talk and I have papers of I don't know what that more business now his registration man. No, not the fake brand. Cars and now down close. Let's say about let's say 80% in general documents. And if you want to say, do one fake, do one fake document. Maybe I never question here wrong, but if you want, do one fake document. Okay, you can't see a trouble to see. You better not to be. Onipa moti so kasei eye manager Emma Driver and Vehicle Licensing or Agency aye 20 tia FN DVLA ewo Brim Central Municipal Assembly mechire Achimodan engineer Isaac Tekpe ena moti ne no ntiwe de eye futuo kese pa penyina ya de wa mana anya hu amamo oso de wa okwakoto bi fia no brabe hu wo mo na kwan bi ombe kyerɛ na na kwan bi ombe boa ma onsaka ka no a nkrate wo ho bɛyɛ papa no na ommoa wo enti we ya futuo kase ema ahyenkafo a ewo dan ene ne potem DVL manager a wo dan ena akasa no mentoa mensam so na meka se kase yi
wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasumwei eye Frankie Friday die enti ya na wakai na wado adwenche afa 0533 898915 0533 text message na WhatsApp baby a me so beto afa bia na meto me bopa kenkan ama we Facebook ene Facebook nso betu ndo adwenche no afọ no mo mekenkan edi ama West Africa Examination Council ye twani tiafa no WAEC eye edwumaku a afi bia ensohwe akoso ewo JHS anameche junior high schools no aye friend basic education certificate examination ye twani tiafa no BEC ebi nso friend bese no eno no WAEC for ena yehye ensohwe no ba ena afi nso de eye akoso ewo secondary schools aye friend West Africa Seniors School Certificate Examination wasino eno so WAEC for ena na afi bia ensohwe wei ekoso afi dia wo mo twa 2023 BC ene wasi ni mienu na yente wo pupuye bia na eno nam so ama panyino otua public affairs ano meche wo mane manfo dinsa wo so bamane no ewo West Africa Examination Council WAEC no eyo owura John K Kapi odi aba betudwa say wo mai ready pa say enka empremprempu de enka wo make ensohwe ni na awie ama kansunsuanso no kra ya ababonten nanso sika a wo de bema wo make ensohwe no ama matumi make ensohwe no we sanse we ontumi fa machine make nipa na be make na aka sika de bema examiners no ama matena se amake nkrata no bako ama WAEC fonso wo mu wi matumi akekom no masiani de yeso mutifro matiafim de wo se kwa makwa ha wo matumi ahyehyɛ placement ni bibia kama na nkomo de results ni na ababonten na owura Kapi kyerɛ sika aban ma wo muskanti ebisi ensohwe koso ene wasi a motwa ne nansen ya no ye marking yoyo eguo na ehome twetwetwe adentia aban ma WAEC foska a wo so de bema examiners no amoma marking krata no se examiners no so de aba ne se bribi atwam wo mutumi mark exams no kama afi ombe wie a wo sa aban ntua wo mka no ye ntua na ebu akam examiner bi betumi rama o de ne kakro ba se WAEC fo ntua meka WAEC fo ntua meka o de sa bo nsa afiaba na ye ntua nka ye betua nso e beche ansa na ba enti sesi ama examiners no obia ni ate obia pepe kenkran akwese prepaid no wantua onhwe ana wunya light enti we no mo se WAEC fo ntua wo musika wo mo musika ansana wo magibra tena se ama kenkrata no na eno na owura Kapi a oye kasama fo panyinima WAEC kasa na oche say aban edi nka ma wo mo 10.5 million Ghana cedis eno no ye BC de no a wo mafra so mu di hudwuma na wasi o mo twia de eno de hwan egu ba bi kura adwena home na nano na council no ene Minister of Education onumnya for Dr. Yawo Osei Adutwum kodi nhyemu ewo ebobosome ne da etoso adwenunum ewo afiye mu efa sikasem amode be ma examiners amaki ya ho eno na minister hye wo moboso busumya yasim ye wo mo hwe nanim na enche bia sika ne beba de bi o betumi afrase ede ama examiners no na o mo afrase amaki ni na ama wo mu ni na atumi akoso aye bibia na o che say imprempren examiners wo se ma wo mu sika emumutumi emake enkrata no enenam empim aduonumienu 22,000 examiners ena wo mu hwanu musa ban be mu sika na wo mu afrase aye adwuma no. And I am by the end of October, they are not marketing in Asia, you bet to be a process result. But then a problem I war on is I was I buy my scan be now yet to me editor examiners necker. I know I maybe in the next few days no scan ba. Yeah, minister a meeting and or my assurance on the release can be. But as we speak right now, it's cannot in this kind of bad there by all means by October ending will be rounding up a bit to me a release result. WAEC as an institution, yeah, coso a Jumasenia, your calendar no extra. The mother bridge agent sika home. And this is kind of bar, the other coso wawa, Senator bedside. Says he can't be biaba koso wawa, where school for some Dominican brofo, Ebiana school nibiante. If the money come, things will go on well. Enti onipa amotini ni
Owura John K Kapi ono na ye panyinu po otua nkutawudia no ema West African Examination Council ayetwa ne tian friend WAEC no ono na ye kasamafo panyinu otua womu ano ekasa din sama odrobe tudwafa womu ho kan say Frankie Friday Kasiebo 1000 ntenam ayechitiri wo rabem media minguru rabem meteku afrakoma studio na Ahenkan kasi edi amawo mebetiasi anigidie nsemu na ababe todwa say Ghana mampani na nando dango gufu adwa ne babaako a oyo oba kuche wayade na ko wura asoye bia obi anim ho hwe na atija meba na mede munsem ababe soewu ansa na mekọ sansem we mu no menkamfo Jubilee Hospital emmawo me patcho Jubilee Hospital se oyare a yakọ oyare akọ se de komdo wa na ohweduane no oyare a ewo se okọ Jubilee se de ayi utipa wa na ope anu aduro o petrol sa na okọ filling station nsu komdo wa na ohwe cap no sa na oyare akọ hospital no so Jubilee Hospital esan say emfidi ade hwe yade ehu yade ene abafu nimde kwanso yi ebi wo hono mu say tam baby eye surgery baby e scan baby eye lab test be abusu emfidi na info na bi nie baby emfidi wo say bi wo bia no ebi wo ewo Jubilee Hospital entima amene papa o yare utifie giden yade de ekanipa wontu yade a emane nyon wanwa nanso so ya kwadwo ye monto wo eye hu anya hwe a ebekun no kra de baako enti so yare a ayako hospital ni ensia no kwan ma esanse na enuane ayedi enso ayenom adwumaden ayeye no ni na de nsunsuanso bre nipadua na eden ekowie yare na se wanso anu ntema ana obububu ani gusu ana afi ekoya asem kese enti enfumso bia na de beba widen mu bia ana ehu bia wonti ase no ode ekọ Jubilee Hospital won behwe aso anu ama won so madwuma no se de madwuma ni amete Ahenkan kase ama wi won so adwuma eno no ntiko na womo ensho na kaisha no so say Jubilee Hospital nyameboa October busumi ne de toso aduonu nso 27th October se munim se busumi wenso enufo busumi chese nufo esombo papa ye onufu tabraba nufo girigina hono ne nufo kutukutu ni na hono mo na chese nufo busumi we na ye de ama nufo busumi we ni na 51st October kwesi 30th October ye de ama nufo echese nufo sombo papa na ehia emanipadua bia ehia manipa bia oba bema ehia ma kwame nkroma kroje Ghana siwo ayen how many days na de kai no enye one day kwame nkroma kroje Ghana siwo ye de one day ekume ene kai no nanso nufo de ye de 30 days ene siwo no mo bon ho dewru echese nufo sombo emanipa bia oba bema obi esombo ma enti dia ya ne se edu October bia na ya se obia ko hwe ne nofum se kokrama betoma enti obi onum so ko hospital kran nso akwa ya sem foforo adwuma sem ne de eke county ye de mo achima boabo asene ne mpatem ye de abem hora no de hia sem behia na mo hora no ne de aba no ene se Jubilee Hospital betutom nkukun kaka e de abemfo a wo ma ben wo nofo mu ebeba achim aboabo ai won beba achim aboabo wa abra ye hwe kokram ana ye hwe onufo no ama free ye hwe se kokram wo ma ebi wo ma na asia no ebi nim nso a na ne hallelujah wona wo sin no tikai Ahenkan FM ene Jubilee Hospital ene dis adwumadi wi baso 27th October ewo afiwo ye mu Time Herbal Center at the Time Herbal Mixture anytime herbal mixture ba na unya bi no ma eboa pa Ghana ye nua ya na ye de na haban ni ntini ne ho ibi e de aye ni hini no ni ntini de nam na ni hini bi e de aye na Time Herbal Mixture no wonumatu untumi ndidi ho aduane a na ebon etidi ya de malaria fever hawo honam tayo ya eyi antiaku awoye jene fo hima wa chemoda antiaku sei sede ya wotena fa akoche no eye den ya osisi emu be ya oya emu be hyehyew ene honam woposo betutu kakra nti antiaku jene fo hima oba be ma na echew yi o me chew anwumiri pa nti antiaku sei no na wakoto Time Herbal Mixture odi okoda anum bi woda you wake up strong na wasan kwadwuma so kama enti eya kwanchemu obia se opeso sori ahoden so kwadwuma bi ma Time Herbal Mixture
wonuma tuntumi didi etidi ade hawa eno nso eye time herbal mixture afi time HH herbal mixture we immune system no aye weak obepe bianom ebe boost no afi wo ye bibi kakra bia no ani ha na kwadworo abebare wo te sententan eno nso bepe time HH herbal mixture ni bi na wanom so pedro bi atu aton ana wo ton baako a obeko herbal shops and pharmacy shops kai set time no aye TIME free 0244 417669 0244 417669 na woni time for ND and Sawoso Nana Preku wiring and air condition services ene de bia meka se ade ba ko sika bempa na nso nkofo bebre adwen koso na me chew doctor fo a asua air condition ye teacher fo a asua ye nurse fo a asua ye enkofo asua kosa na part time job baby outumi ye wo anka kra be ko ni fie na air conditioner say offer don't throw it away I'll do it for you no agene sika pa osan offer madwuma na offer abo abaso air condition sese ebu ewo wiase fa na nina eno ne ade a ebaso na bana ebaso no so dia beto dwane say Ghana woma enim air condition ho adwuma ye no omo noso wa se me boa de wo fa town a utenhu air condition services ana utenhu woma fix air condition womo do so town eye ketua bi womo noso na nana preku ye nipa bi wa ben air condition dwumadie mu ene se wasi dan enwuma kese bi na apeso waya eno so abin wo mu pa waya adwuma na che na osi we yakonya kese ode ma ni nuanom nkuma 15 years iko 20 years opeso osua air condition ne ye eseya se de esiesie no ana obi to ase de oba fix ne neatly amano ene afi bibibia opeso mfa air condition no o ma okwan fa bosumi kakra bi bra besua bra obe kyerɛw na wamon abodin krata tu trinsa ama onso atumi akodidi ho sanse no na sika bam ti wanya mfie dunum 15 years iko 20 years a na prekusi bona humem na onje so na onkyerɛw ono no oyinipa bi a oto na nipa nya hwe ana no keka no nipa bi sei na omo akonya sei ya onye kosua ne ntem mekura mi air condition ye ti sua ne ntem afin so wiring bia no opeso wire wo dan ma wa ofre na obeya ma edan kese company kese o store kakra wo fie ni nano nana preku e wa benfo ni mfidi ho no mo a ode be waya dan no ama o kama ochina bi onkote se eja tom yan waya ni ye da bi ceiling fans nano o fix ne kama nana preku wiring and air condition services e wo achem abenase ena ne kasiem e wo enkran enti frɛ no na woni ni ndin komo keke 0594 568 128 0594 568 128 and afi 0242 738 404 0242 738 404 na one nana preku wiring and air condition services in the ensawoso afi meba abetiasim na meba beko enigidie ensemu esanse ne eye faki Friday Akan so party abana say na wele 10 cities wele ade mpaboa uko wi aye ade mpaboa we nipa wo se me Akan so party abana say na wele 10 cities wele ade mpaboa uko wi aye ade mpaboa we nipa wo se me oyiwa ya tiese ne gidi enzemu na wole mpaboa question am nso mi busa wole eno na ye de mpaboa de ban ne de keka wono enya no a mi producer enya no a enya no a na ho ne to no na mentoa mensam so ma tiesi ene gidi ensemu no convener Emma Foundation of Concerned Arts Professionals ye 20 afa no focap eye kodwo preku dankwa na kodwo preku dankwa kire sei o mampani na nadu dankwa kufu ado Ghana mampani ne baba ayefe no jankroma akufu ado ya appoint no amana be ye executive secretary ewo creative art agency wa abra pani bia nim ho hwe agency ni mpumpanifo nim ho hwe wo mu anse mamba me office wan ampampa so dibira ne ye de ama no ena kodwo preku dankwa kire sei
yenya de sa de jankrama ayeyi ana de position de amano amana ba obi ani ho hwe no eye illegal emra kwansoni kwanse kono sa na oche se ni ho adwiri ni papa se mampani na nado atuma ya nhwahan ama de wei akoso yamma obi dibere wa bra panyi bi ani ho hwe asoye ni mpanifo obi ani ho hwe o se ministry of art and culture wo mu ni ho hwe obi ani ho hwe de hu an se o mampani na nado ne baba ayefa no jankrama akufuado yamano sa dibere no so me executive secretary Emma Creative Arts Agency na eno na owura preku etese enye kra enye nte se wo mo hwe na wo mo kaseti esense Ghana mra no enkyere se enye bibi saa mi wie kase no eba na wenu meko nyuntuni die so amafo beka ya enkyere bia na ebo mamane se Ghana nyuntuni baako ana osan bo organ pa ebiblem ni na akwa no munim se oye one of the best eba no organ boma eye akwaboa senior eye Ghana nyumtuni akwaboa ne papa no oto anananom ewo nsere odan benkum so ya na miminda yai September bosom ne de to so aduasan na wo mo ye na yi ewo trede ewo asantemantem na eno ase anyumtufo ni sinitwafo bi ekire do pa ma ne ye fe papa wo mo ye fe pa na adihye bi nso wo mo ka Ghana Music Right Organization ayetwa ni Tiaven Gambru emu manso ene abusuane be jamin ebeti ni so bom eburu wo mafuru so bom ekire sampa ade ato wo mani no atom nso ani pepepe ewo tre ewo asante mantemu na enkofo bia yi wo muti kwaboa akwaboa junior ma okra ne papa na wotwe wieye eye nana mama Brown kujo entry fameye kwabena ene empenufo twotwo wuro bebre nyontofo ne sinitwafo bebre na eyi wo muti ede wo momoa ekotai ekire ema bibia eko jojo ma miti wa kobi ya usapon kobi asomafo group wo mu ya usapon asomafo group wo bu na akoye eko boy ema akwaboa junior okata ne papa echi kra asomdwe ene odo kwan so me kwa wie kase no meda so ewo enigidie nsemu na wei meko Nigeria maimu mobeka ya bom amania se nyumtuni a ya fenu Mobad Imole wafim ya oy Afrobeat singer na Nigeria na nyame anim ne kreni wagidin pa enam nyom no sede oto ne mu nsem age enemy gbom where they follow me emila mikato alagali gezako makpale nti sa na nyumo de pa na Mobad akwai yedna ko hospital se oyare wa bibi basa ama ho na nipa no winsu ne ebo na wuto se Mobad wu etu hwa se de Mobad wo ni tie na obi nsa wom anya obi a ebe nkrofo bi nsa wom se de tie no obi ensa wom enye natural wu ezanse ansa na oba be wo dampa so ewo ayarsa bia ono o se an ekuo bi nkrofo bi ma no bottle no me na bottle na ayi menso se bottle o ma ni nso no me a na wo bottle mu na senso no no ye no o ma obi anum bi so no nko ana enum nti ono nko no de ma no no me enum ana o se ye di tu agina no so se onum ye di tu agina so se onum enti ni wuo ni mu nsem de me ka ade be china awre ho nso enti Mobad onya mfinhia dua sampo 27 years ene se wato nanan won se do yayaye owu ya pe obi oye superstar o senka Ghana nke bia be te se Kwame Yujimu Kidimu Lasmedemu superstar oye star a obo no nyumo obia be hu no okoba bi so obia bogye so Mobad owu ye no saada na a wo mu klem se wawu no doctor fon confirm obia anya hwe yesi wawu ampapa
ade kyen na wo makoto adaka de na tum akotutu amena de na kohye no mo wo ma sie nti se de akwada wanya na wotwe baako awu ne ekosie no basaabi nyumtuni muawo ewo Nigeria saa no kwan mo de ne fa so no enti wo mkosie no na se wo mudwin se akira kata na no na ehonsam sori Nigeria foji twi ne sase we de enye din owo we de mu ovrem owo we de ehu owo we de antibida ene Nigeria for twi mumuma tu frɛ posifo se pepelpel ya ma bad na edoma epie ko Nigeria monten so twi mumume ema Mobad abamu no na nya dom ketwa eno nam so ama Nigeria police for ko tu Mobad na mu no emu no wu ya de akyen wo mu sie no wo mu sie na ama na ekeka kobeye na wotwe baako wo mu ko tu emu no en awawasam ne se wo mu tu nipa na wawu ayasie no na moja fresh kra egu adaka ni mu egu adaka nani awrawosem internet so hwema is allege say wanwu no musie no nti omusie ni numom no adaka ni mu ya kwakosie na amono no e na opepere ya nti owu yankasa na nche bia no mkotu efunu no na de ntia post for kotu funu no say wo mo kwakoye wo mo ko paapai no mahwa de property a ekun no nyame anum ni kroni no so e no kore wo mutui e de kwa ya sabia eko paapai no eko hwa de property a ekoso na nasemi ena police for ayemu hwehwemu di nyano kakra aba commissioner of police ewo Nigeria indonwu ohunwa ode atuja chese Lagos State Police for enhwehwemu kakra mo ye chese nipa makomako adunu nsia 26 bi wo mo ho bom Mobad wo no mu entomu ni na wo mo ehu wo mu ni na enipa 26 no emu mako enum police for atonsa frɛ wo mo a omo ne omo din koma toto wo ma no awie kama intaka aduonu baako 21 a police for ne wo mo ebedin sawoso me pato wa oni Mobad no betumi adimachi ewa Ahenkan 93.3 FM Facebook live DJ Kobiki Adaroma odi Mobad mfoni atoɔ ti ubo no ma obehu nipa kra me kana sem ni wo ya bebi obi awu ya no binda okoto sabo asi hunu aso akase sɔre yaso enkase sɔre me so die atu Mobad no ano enyan pa imu orem papa ti wa wonim no ba Facebook live a obenya ni mfoni ahwe young boy 27 years ene se wa bre ya wa firi mu no enti abusuan de akosie eno no ti womo asuspect nipa makomako 26 ena police for interact emu enum chesoma tonsa from ni omadi nkoma we ntaka 21 na womo chese saa 26 no de omususu so ye prime suspect ase oye suspect kasia pa eye nurse ni a womo de ne ko hospital no owon pane no saa nurse ni no ono na ye suspect kasia pa a police for cheso mo betu omani te asine so papa eha ena me di Frankie Friday enwumre no nsi aka nkase no AC ene enso de eno no memfa omanfo adwenkyere baako aba menu bi ento asoma 1000 na adwenkyere aba me de ma enie esuo ko nteso osinya mebo a bosumia ebesim ne da etoso enan de eye pekin kran yon all the way kwama Dr. Baumia or say greetings to Ahmed Alhaji Alberta womunina ewo Virginia ewo USA we efri esuo ko nteso ono na de message we ba na nakua mo aboaten so esi aka Dr. Baumia is coming or say nchaso nkonkoma odumnya for Albert Amyaw na wo mu tie kase pa Facebook adarubanti edam yopo asa abozigi TV wo mu tie pa ko mensa pilatun so edifi dome kwa benya abeton peso so o say Dr. Baumia is our choice ono ne yepe ono ne betumi briki 8 no enti kenken kwa enkosi hwe enti wo mu tai na 247 ono so ne dia odi aba betom eno no kwasi amwani edifra sama kase yehuna no aya o say fantastic news kwa kumoni adwuma o say we want Ghana to develop ya besa Ghana tumpon enti e wo say asesa ya adwen sese esuban on the ne de o kan no na o say nchankoma KK bosompem controller and accountant general ode na ni basue achimsodu abeton peso so akonya no so peso fie na obua na de hye enti o say ampanso ono na eba be MP e wa achimsodu enti kwasi amwani se ochia no pa omanitrinkwa in advance na o say chia odame antwi asama kese na nakua mo aboatem abwo de so dada
Yaw Isaac say good evening Ahenkan FM ayiko odifri achem aboabo Azeman edifri Azeman Ventures opposite market or say ebraso or say NPP council executives no womo eprichi ensempa asomdwe nkabom ebraso or say mo boss anyoma miensa we hu dewuru na munsi watimi wakame minu we wo say mentimi wase a ekoso party no manhwe ansiesie na mo yesa mfa me wemfa mo o emudwo ai akwesa akwada wasoro oba titu ne ma no oba soro na otunufu a sabi ohun se o ya abo bi kura na otunufu no o mfi ukura odo ye den kankan ne de waso ahwe no obi a waso ahwe kura de ne na asem na sei ento se mu ntem ho ase na munya se ade na enye ensonsomo se eye na de anya no munsia no kwan anya sa ebeha mo azema na de message we ma NPP amanyoko no osikani good man or say good evening Ahenkan media house or show me life every quarter stop na say achimodan eno no ekwanfo de untumi nkan yi quarter stop mfrim osikani me hwa obrepa ono sun message eno no teacher kodwotepa anyina susu ono so say Dr. Baumia wo muta na chi papa awuja ke delalisi good evening kwaku Apia Samuel aka Deroski or one of the greatest youngest guy or achiase Mr. Dorosky beba be yan wade ma modakwa mummompa ya manwate enti Dorosky the message about say good evening Ahenkan media this is Samuel watching you live from Kumasi or say keep up the good work Dorosky we fra chance o kopiem Kumasi mati eye chia Kumasi for ma me pa Dorosky die eno no Apia Samuel berema na ousu and say good evening kwaku wakenkan kase ne pa na berema ousu ni achima chance o si Dr. Baumia Dr. Kuto Kafra Dr. Kuto onu ni nipa no kra de eba kupo o so onu ni nipa obetumi break 8 no enti ono ene wo se delegate no wo mutu omonite esine so na obetumi beje NPP amanyoko no na osu de ene no we se medin ede Kwasi Flex owo United States of Enyinam Kutoku ose me nkoso nya dwumaden wo feel me papa